murakoze cyane ubwami ndabwiye izina ry'iwanje nitwa Ngendakumana Jean Baptiste jewe nkihunga mba mu gihugu cy'u Burundi nageze hano muri Uganda mpana ibyago abajura baranyuze banyuze twose keza no mu nkambi nageze bimeze nabi bikomeye cyane maze kuhagera narabaye nyine mu buzima busanzwe uko bimeze mbanje muva mu kibati mangeze kwa hano mu inzu nabonye ibibazo bitoroje cyane niho nabaho mbona ubukene butanguye kumera ari bwinshi cyane bunyishe ntabwo bafata umugambi ngo utuntu zadacuruza ubona ngo baho curuza ariko kubera iby'urugo barabyumva nari meze nabi kuko nari mu bwihebe bwinshi ko nari mvuye mu gihugu ntaye ibyanjye byose mu gihugu ngeze nyine ibyo nazanye nabyo barabinyambura mbako byari bikomeye cyane nari mu bintu by'ubwibunge cyane by'ubwihebe nubwo nari ngo mbere nko gucuruza nariho gutakaza umwanya nashobora gushora ibihumbi 10 umutwaro tufate bwaca hajya nkayamara ngo nabona n'akazi kihuta ndakagutse byose kabiheze byose ko sinagira icerekezo sinagira intego Nshaka cyane kugira ngo ngende bireba neza wano mbere nyene nabikora mu kajagari ko naracuruza simenye nacuruza ya simenye nahombye simenye nungutse nabikora kugusa ariko kuva tubona genaneri yamaze kuba n'igitabo nkoreramo byagiye bifasha ku munsi nkamenya ko ku munsi ndabona nkaye ku munsi narangize 2,200 ukendiza 9,400 ubugayana nakora ageze ku mutwaro ariko mu kindi gihe urabona nyine byagiye biragenda kindi gihe naciye ntangura kuzi 12 ubwo ni 2,000 urabona ko bikomeza bigenda mu bindi by'umweru byageze ku mutwaro n'ibihumbi 6,000 byakomeje biragenda kandi urabona ko byageze hano urabona n'ubundi byacyari umutwaro n'ibihumbi 4,000 byakomeza biragenda hano urabona ko bigeze ku mutwaro n'ibihumbi 7,300 kubera ko nagiye nkora birakura no mu butike kugira ngo bigende bikura buke kandi urabona ko nahingeze mu bitwaro 3 ku munsi n'ibihumbi 4 urabona ko ari kubera ko nagera nandika noneho maze kubyandika atamenya nayo nza kuranguza ibintu nza kugenda nkamenya n'amasaha urabona nkano ngo amasaha umunsi mbafise amasaha bwati umunsi nakoze amasaha naya umunsi nagiye mu murima havuga ni mu murima amasaha nagenda koze mu murima naya bikamfasha kugira kumenya ni wa mwanya wo gupfisha ubusa ukuza gukina amakarita ukuza gutembera mu bitagira akamaro ukuza kwaba filime n'ibindi umwanya ntubukibayeho ko cyamya ku mwanya wose nkeneye kuwukoresha ni bya business yanjye ugakora akazi ka business cyane icyizere bise muri uyu mwanya nuko icyizere bise nuko ka business kanje nubwo ari gato ndabona ko karimo karagenda kaje imbere hanyuma kandi mfise n'uburimyi bw'imboga nabikubwiye nabwo burafasha ko ku munsi abana banje sinza guhaha imboga ndazikubura muri banje nkazirya kandi ku munsi nibura simbura 1,000 ku munsi cyo mu mboga ku munsi n'ubyo byanyicizere ukindi gihe dutangaje imbere kandi hano ubundi buri muntu ndakora bundi ibindi bigo birafasha cyane gose icyizere bivuze nuko niyo ndaraba ingene ibintu biragenda bije imbere buke genda bita buke ariko kubwanje bayibuza akamaro niko ndambere naho nari musi yabyo naho nari ndahari ariko ubu ndabona ko biragenda bije imbere buke icyizere bivuze nuko miza kuza ndateganya no kugira restaurant ubona ko natangiye no kubikora ariko cyambona ntibikunda kubera ko nasanze inzu ntikwiye inzu ni ntoya mu nzu ntiyakoze neza nta gikoni gise isa amasafuriya menshi isa ibikoresho byinshi naciye mbona ko kubikora muri iyi minsi n'abandi bihagaritse ariko mu cyizere mfise hamwe n'Imana yanjye nsenga naniriye akomeza anyungura ubwenge ndavuga yuko mezi 6 ndashaka kumuzangira ubuzigame kuri simukadi cyangwe mu kibira n'ahandi mezi 6 ndateganya nibitakunda cyane ariko nzokora agaciritse gatoyi niko nje ndabiteganya
kandi ndumva ko mu maso banyu numva ko imana izoyifata ngo bigakunda ndabyizeye neza rwose